Danas pričamo o mojoj omiljenoj temi, šta jeste, a šta nije hipnoterapija. Ako ste proveli jedan dan života na kugli zemaljskoj i pritom gledali TV, najveća šansa je da imate potpuno pogrešno mišljenje o tome šta je hipnoza. Zato mi je za početak mnogo lakše da vam objasnim šta to hipnoza nije. Dakle, hipnoza nije stanje u kojem spavate, hipnoza nije stanje u kojem ulazite u neki trans kojeg se posle ne sećate i hipnoza nije stanje u kojem nekome drugome dajete dozvolu da vas kontroliše, odnosno da upravlja vama. To su neka 3 najčešća mita koje ljudi imaju u hipnozi i uglavnom su nastali iz nekih hollywoodskih filmova i prilično loše literature, gde imamo tog nekog glavnog lika koji se uvodi u stanje hipnoze, a onda se njim manipuliše na nimalo sladak način. Međutim, svi oni koji su bili u dodiru sa hipnoterapijom ili imali makar jednu sesiju ili prisustvovali sesiji na kojem je neko drugi imao terapiju, znaju da to nema nikakve veze sa realnošću. Ako vas zaista zanima kako izgleda jedna terapija na kojoj koristimo stanje hipnoze, pogledajte ovaj video do kraja. Dakle, na hipnoterapiji koristimo stanje hipnoze ili stanje proširene svesnosti. Kako je to stanje? To je stanje u kojem ste potpuno opušteni, u kojem ne brinete šta ćete da skuvate sutra za ručak, da li treba da spremite dečiju sobu, kad ćete da završite poslovni projekat, da li ste platili struju. I vaš terapeut vam pomaže da dođete u to stanje i da se potpuno opustite. Kada ste u tom stanju, vi ste potpuno svesni, čak ste mnogo svesniji nego u vašem svakodnevnom životu. I kada ste u tom stanju duboke opuštenosti, onda imamo pristup vašem podsvesnom umu. Sad, zašto je važno da imamo pristup podsvesnom umu kad smo u stvari navikli da najveći deo svog života živimo na jednom uobičajenom nivou svesnosti? Podsvesni um nam je jako važan zato što on upravlja sa čak 95% vašeg života. Evo, na primjer, sad dok gledate ovaj video, vi ne morate da razmišljate o tome da treba da dišete, da treba da varite. Ako vas zasvrbi leva ruka, ne morate da izdajete komandu desnoj da ide da je počeše. Sve se to dešava automatski i dolazi iz vašeg podsvesnog uma. Isto tako, ako sretnete medveda u šumi, ne morate da donosite svesnu, promišljenu odluku o tome da bežite. To se dešava automatski. Sad, super je kada naš podsvesni um čuva programe koji su za nas korisni, ali imamo i one koji nam nikako ne služe i ometaju nas. Možete da zamislite, recimo, nekada kada ste bili mali, roditelji su vam možda objasnili da morate da budete jako oprezni kada prelazite ulicu. I to je program o kojem vi ne morate dalje da stalno razmišljate. Vi već znate da je ta ulica opasna i imate program koji vas održava u životu, koji uključuje jedno dodatno stanje alarmantnosti i povećava vašu pažnju kada se približite ivičnjaku. Međutim, šta da radimo kada imate, recimo, program koji vam kaže da ste bezvredni, da ne zaslužujete ničiju ljubav, da ste smotani, da nikada ni u čemu nećete uspeti. Ima ljudi u kojima su ovi programi usađivani godinama, najčešće još od ranog detinjstva. I onda, šta se dešava kod jedne takve osobe, recimo? Ta osoba koja živi u tom uverenju da nije vredna ljubavi, da je suviše smotana, da je neuspešna, stalno traži potvrde tih i takvih programa. I naravno, kada u nešto uložite trud, vreme i energiju, onda u tome i uspete. Dakle, ta osoba se stalno onda fokusira na situacije u kojima nešto nije uspela, u kojima nije dobila ono što je očekivala, u kojima se osjećala iznevereno ili nevoljeno i stalno potvrđujete unutrašnji program. I kada imate taj neki unutrašnji program, ja to zovem unutrašnja Google Play prodavnica, kada imate program koji je jako dobro ocenjen, koji je tako mnogo puta potvrđen i kojim je tako mnogo puta rečeno da, ti valjaš, ti si dobar, evo, potvrđujemo, još jedna situacija potvrđuje da si ti u pravu, onda taj program u vašem unutrašnjem svetu raste u popularnosti. I kada je jedan unutrašnji program toliko popularan, toliko jak, on počinje da dominira vašim životom. I onda ta osoba počinje da deluje, da donosi odluke, da se ponaša i da se osjeća u skladu sa tim programom. Osjeća se zaista bezvredno, nedostojna ljubavi, smotana, neuspešna. Hipnoterapija je ta koja nam tu može ponuditi jako veliku pomoć. Jer hipnoterapija nam pomaže da pristupimo nesvesnom i podsvesnom delu našeg uma. To znači da možemo da odemo tačno u one delove u kojima se nalaze te informacije, ti stari programi, da ih prepoznamo, najčešće da vidimo zašto su uopšte nastali, kako su služili u trenutku kada su nastali, jer nastali su sa razlogom, zatim da im se zahvalimo
da ih otpustimo i da na njihovo mesto postavimo nove programe koji služe osobi. To je jako važan korak. I to dođe kao jedno veliko rasterećenje ljudima, zato što kada otpuste taj stari bagaž, prtljak koji im je bio veliki teret, otvori se jedan veliki, novi prostor koji je važno da ne ostavimo praznim, nego da u njega naselimo programe koji će da vas podrže u ostvarenju cilja koji ste postavili. Zato je hipnoterapija jedna od stvari koje se stalno divim iznova i iznova, jer nam omogućava da stvari sa kojima su se ljudi nekada recimo na klasičnoj psihoterapiji bavili godinama i nisu uspeli da ih razreše, pomoću hipnoterapije ih razreše kroz svega nekoliko seansi. Hipnoterapija je zato jako efikasna kod nekih duboko ukorenjenih obrazaca ponašanja. Recimo kod prestanka pušenja, kod regulisanja težine, prestanka grickanja noktiju, nekih duboko ukorenjenih osjećanja, fobija, strahova itd. Pogledajte na našem sajtu kako izgleda recimo jedna seansa na kojoj koristimo stanje hipnoze ili stanje proširene svesnosti kao tehniku. Inače, ova metoda se koristi uspešno i to podjednako uspešno i kod dece i kod odraslih. Jedna seansa traje oko 90 minuta i najlepša stvar u svemu je što ljudi obično dolaze na svega nekoliko seansi.